Resultado examinação ba mate isin mate bian Levenita Maria. Husi Departamento Forensik, haturu ia sinais rua ia parte kakorok. No limang kabung karok mate biang niang Tribunal Judicial Primeira Instância dili. Hodi rona depoimento sasin medicina geral, ia Departamento Medicina Forensik Hospital Nasional Guido Valadares. Kona ba mate bian Levenita Maria ni isin mate. Nebe makalo autopsia husi parte forensik. Tambah desconfia mate biang hetambaku husi ex-secretário Estado Arte no Cultura. Ho inicial TC, nebe nudar lain kabem ba mate biang. Ia julgamento sasin forensik deklara ba tribunal katak. Ia relator autopsia husi parte medicina forensik, halo ba mate biang Levenita Maria ni isin mate. Descobre sinais rua, ia mate biang ni isin. Hanesang ia parte kakorok haturu sinal metan. Tambah causa husi objeto nebe mate biang usa. No sinais idatang ia limang kabum parte karu. Tambah hetam pankada makas nebe acontece. Ia lorong ning ou lorong hito ni alaran antes. No ia sinais rua nebe medicina forensik identifica. Nela os acontece ia momento neba, nebe acontece antes sona. Sinais ia kakorok causa husi hena ia kakorok. No husi karakteristika pressão haturu katak, husi hena nebe mate biang usa. Sasin declara, durante examinação resultado haturu ia relatório ne, detecta ditmak sinais rua ne, ia liur no lahetan sinais sira selo, no sinais sira nebe acontece ba mate biang ne isin. Durante ne mores selakon, tama mate biang la ia ona is, no ne ia resultado examinação haturu mate biang mate. Tamba oxigênio husi liur ma ia laran menos, mak resulta to mate biang iskoto. Portanto, caso ne acontece ia lorong sanolo resin lima. Fulan mayu tina rihun nolu racing ida. Entre mate biang ho arguido diskuti malu. None ia oras tuku valu kalang. Mate biang tama ba kuartu laran ho disabe tiha orang matang husilaran. None to valida dersan mate biang mate tiha ona. Ho kondisão taraan ia kuartu laran. Reportagem Marquita da Silva, Televisão Timor Post.